iti Masakbayan. Bunga ti kinaranggas. Agbalik ka dito balik ti rancho tada papanak. Apay nga agwingiwing ka. Adamat ni Manang Marta ayayam? Dad, saan ka panaw? Sana mabalin iho. Inak kita nagitibayar iti baka dito rancho. Adun ti mabalin ang malako a baka. Bayan, gumatang akto iti chocolates mo. Biit lang nga Dad. Wen, mabiitak lang. Agyan ka lang iti kwartom. Agawid ak matla adagos. Rumor kayo ka dita, sir. Wen, ibilin mo ka nagiti cowboys nga iabog na itinaaladan iti nagtirancho nagiti mabalin na malako a baka. Wan, sir. Ita ka di nga umay dagiti bayar? Day tamot kinagtutulagan mi. Marang no makaumay da aging karumalam. Inak kita ang jidagduman no makaumay damat. O sige nga ron, sir. Inak nga ron ibaga kadakwada. O sige, mapanak mo ten. Paisaga naman gayam ti kabalyo a pagsakaya karumwar. Sige, sir. Taisaganak ti sadal na. Awan nga min signal iti rancho. Iso asa na basta maawagan lagi ti bayan. Hoy, si ka nga normal. Adakanan kan inumam iti kwarto. Umunag ka ijay. Saan ka rumrumwar tadi pa'y si ka apag problema Kasta, agtungpal ka no di mo kaya't amasaktan ka kanyak. Saan mo agam doon ti agipulong ka ni dadim? No di mo kaya't nga irwar ko tadilam tatagtadat. Ipakan ko iti pabo di tarwar. Nawatam? Kasta, jak kaya't din ako ti kan pananawang ubing. Mangan maturog ka lang di takwartom. Baglakit din. Ta iti kabayag ko dito Saan ang nagipulpulong day nga abnormal tamabutang kanyak? Saan nga amuti amana anarang gasak iti day nga ubing? Pinagturpos kan inser kakas nurse iti pribado nga ospital ti gayem ko ani Dr. Brad. Masapo na siya pa iti mangala iti sweldom tapno makasubad kamot kanyak. Wen, auntie? Nasaya at tamaawatan nak. Siyak tinang padakkel ken nang paadal ken ka. Iso arumbang a siyak ti mairanod. Wen, auntie? Mala, ingkangarudon agluto, tamabisina kon. Inak pa'y sukatan to'y puraw nga uniformik, auntie. Sapay talo na ang ti pagsinsinno katak nga uniformik. Anya pa'y laang ti may bagam di tatalo. Naimbag kasaan adudwalaan. Nagsweldo tayon. Ngam apay analiday ka, friend. Nagsweldo tayo nga agpaiso. Ngam adda di mo pa'y amo ang mapaspasamak kanyak. Saan ko ngamin nga imbagbagakan ka? Ha? Ada ka di rumbang ama amwak? Saan asyak ti mangalala iti sweldok, friend? Ni Auntie Sara. Numapan ka ni Dr. Brad. Itadmat ni Dr. Kankwana ti sweldok. Ha? Apay ani nana, Sara? Sweldom dayjay, friend. Tapno makasubadak kano iti panang padakkan. Kan panang paadal na kanyak, friend. Ay, una yan ngay. Kaslay narambid na ka negosyo no kasta. Ubingak pa'y lahang idi kat naranggasan kanyak. Agtungtong palak mat iti amin nga ibagbaga na. Umay ka di opisinak. Taday paramid ko kan ka. Ita ka din, doktor? Una, sumaruno ak ija madamdama. At dapay alak ija ayan ti nurse station. Umuna ka rodan, dok. Okay. Linisam to basitan ti lamisan kan tugaw ijay. Matungpal, dok. O sige, inak nga rodan. Doktor, apay nga inlak yung matantiri daw. Nagtulagan mi kani antim nga ingatok ti sweldom.
Ingatom ti sweldok, Dok. Apay nga sit ganak. Awan matibaka mo. Noan niya man ti aramiden tali ti opisina. Saan ka di? Di ka umasidag. Saan kan nga agkadkad? Kuna ni Antim akasapulan na ti kwarta. Da kayo ti rumbang nga agtungtong. Noan niya ti aramidan nyo kan ni Auntie Sara. Di da ko maibibiyang. Dito kayo. Sos! Di nakatarayan. Tanalpasan nga inala ni Antim ti kwarta. Anya, ibatanag. Ti Florera, ipakul ko iti ulo no. Ayok ko, ababay! Nagsakit ti pinangur mo. You are fired! Pumanaw kan dito'y ospital ko. Anay ko. Anya tinapasamak? Apay nga agtartaray ka nagapo dita opisina ni doktor. Pinanggap na kapagaramidan iti madi. Pinakulak ti ulo na iti Florera. Kat pinapanaw na. You're fired, kunana. Anya? Awahan ng trabaho? Kasta nga rod, friend. Anya nga tatibagak ka ni Auntie. Ibagam ka di tipod no anapasamak ka ni ikit mo? Nagtulagan dansa. Taiso ti imbagan ni doktor. Ingato na kano ti sweldo. Kapo iti kwarta? Uray pagaramidan na ka iti dakas? Kaslakastan, friend. Papanag-itahan. Isigurado nga agungat ni Auntie. Numamuan na nga inikatnak ni doktor. Hello, Doc. Nakaawag ka mat. Ada ka di bagayo. Ayok di tarakan mo. Imbag ta plastik lang di Florera nga impakul na iti ulog. Ay, nusarming day jay, unujar. Esos, matangran ti ulog. Anya, naramid ni Eva ti kastakan ka, Doc. Inikat ko dito ospital. Ibaga kadag iti amin nga amok iti ospital kan klinik dito syudad. Asa na nasaya ti aramid na. Tapno sana makastrag iti trabaho na akas nurse. Sinalbag day babae. Makaraman kanyak day jay no sumangpat dito balay. Awan babay na radya tarakan mo kunak manen. Kita man makasarak iti trabaho na. No sana makasarak iti trabaho. Aguyas to akasla ulag iti rigak na. Anya tinaramid mo ka ni doktor si kababae. Rumbang lang ti kasjay kan kwa na, Auntie. Jak ipalubos a pagaramidan na kitid takas. Kat, kasano nga ron ita? Tadi kan makastrak iti trabaho. Pumanaw kan diti balay no awan mo't lang pakairanudakan ka. Panaw! Alaag pa'y nga ron dagiti gamit ko, Auntie. Jay gamit mo akas nurse? Sige, dahi tati alaam. Ngam dagiti na dumagin at gatang ko akawas mo. Saan mo ang maala? Pumanaw kan ditoy. Naumaakon kan ka. Nang runa, tawan mo't tan trabahom. Padasa ka mapan ija balay da, Jenny. Padagasindak mat siguro ija balay da. Jenny, mabalin ka di apadagusandak pa iti balayo. Kabayatan nga agbiro kak iti trabaho. Anya ka diti ko na niikit mo kan ka. Pinagtalaw nak. Tawan ka nun ti pakairanudan na kanyak. Tawan matan ti trabaho. No pinagtalaw na ka, ayan nga ron dagiti kawas mo. Day talaang mat nursing kit ti awit mo. Di na kayat nga alaak, friend. Ngamin, iso ka no tinanggatang kadagay jay. Nalabas mat day jay nga ikit mo. Diyak pa'y nakakita iti kasta klase ti tao. Imbag lakit ni tada ka nagkamangak. Ngam ti parikot ita. Anya at trabaho ti sarkag. Ada nakaibaga,
nga inawagan ka no amin ni Doktor tigagayem na. Adida ka kano alaan no agaplay ka kadakwada. Pinadakas na ka. Wen, friend, kastamot lang tinaybaga na kanyak. Idi pinang-urko iti florera. Addan na dangran akaw boy, boss. Addan sa kano kinamat da alobo amang dangran kumakadag iti urbon. Isu ana sugat. Ay, titirikat na. Mapanag iti adda signal na. Ta umawag ak iti mangagas. Uray nurse lang kumati adda dito eh. Bayat ko man, adda nurse nga steady dito, boss. Nabayagan na dito ti kayat ko. Ngam saan akayat lagi ti nurse ti umayag trabaho dito eh. Naibagak arancho ti pagtrabahoan da. Sa bagay, no rancho kunam kadagiti nurse. Kat ti amuda, kat kasla naranggas, wano awan disiplina dagiti cowboys iti rancho. Isa marigata na kamangalay ti nurse dito eh. Ti kayat dagat ospital ti pagtrabahoan da, saan kat arancho. Oy, naliday ka si Mangpat. Awan ka di tinasara ka matrabaho. Jack manam mo. Ngam no itad ko ti bayo data kiti pagaplayak. Didak mat kayat no mabasa da tinagan ko. Amangan no aramid ni Doktor kanti ikit mo ti amin. Ada kabagyak ako boy, anang ibaga akasapulan da kano ti nurse. Ha? Sa dinaday ta abanda, friend. Ano sak? Basta alaan dak akas nurse. Awan ti mayat amapan ijay, tasulsulinak. Rancho ijay. Rancho? Kaawatan alalaki ti trabahador, no rancho. Ngam, nakunamat ti kabagyak, disiplinado da kanumat ijay. Ngam, awan ti signal, tasulsulinak kat nga rod. Kasano ngay nga rod ti mapan ijay? Aglugan ka kanu iti bus, kat dumsaag ka iti maysa nga ili. Agpaytulod ka kanu iti tricycle amapan ijay. Ado nga ta ti tricycle ijay? Kaaduan na kano, kat kabalyo ti pagluganan ti umunag kan rumwar ijay rancho. Sige, friend. Ipalaran ko ti mapan iti terminal ti bus. Imbaga tinagdamagak. Aman mano kano ti aglabas ijay abus ijay abanda. Taman mano kano mat ti pasaheros. Agurayak kano iti 2 nga oras. Sapay adda umay abagyo. Ay, maabutan naktukit din iti bagyo dito terminal ti bus. Ay, Diyos ko, tulungan nak. Awan pa'y kwarta kan kawas ko dito eh. Diyan lang basit nga inted ni Jenny, ti adda kanyak. Ti babae iti terminal. Anya ter aramido na ijay. Madlaw ngagsang sangit. Asit kakman. Amangan no kasapulan na titulong. Miss, kasapulan ka di titulong? Apay nga da ka di ti terminal. Kat, ada mapaspasungada na bagyo. Mapanak ko maijay ili ti San Vicente. Nga manmano kano ti mapan ijay abus. No ijay apasad, manmano nga agpaiso ti boss ijay. Ta damay mayat arota apag naanag ti bus. Mapan kapalit ti kasit gan a hotel. Ta inton awan bagyon, ituloy mo ton ti mapan ijay San Vicente. Awan kwarta kapag hotel ko, sir. Urayak lang at tikaad ti agbiyahe. Nalabit nga i-cancel na ti biyahe, no kasto nga dabagyo na. Kasta ka di, sir. Kasano ang garudan. Nakakaasid ka babae. Sabi na pintas. Ha? At daigam na a nursing kit. Di ko na siguro di kayem mo ang makasarak iti trabaho na, kas nurse. Kaasi matigayam ko, Doktor.
Nasingpat ti gayam ko. Anya na singpat, kat pinang-urna ti ulo. Apay a pinakulan na ti ulo yo, sir. Ako, jaka mo. Ada siguro samsamantong na. Samsamantong ka, no? Amo no asino ti ada samsamantong na kada kayo. Anyat itantanamitin mo. Awan, doktor. Sige, tayo nakpatumaran ti pasyente. Agoreka, may saka ka di nurse, miss? When, sir, agtrab-trabaho kiti may sa pribado nga ospital. Ngam, inikat na, tapinakulak ngamin iti Florera. Tapagaramidan na kuma iti dakas. Anya? Awan ka di ti kabagyam ditoy? Adda, sir. Ngam, naranggas kanyak. Gayam na tinasaw a doktor. Kan, tipay ikit ko ti mga ala iti sweldo. Apay nga iso ti mga alay ti sweldom. Iso ngamin ti pangpangtadan ni doktor. Tapno makasubadak kano iti panang paadal na kanyak. Ipan ka pa lang iti may sa hotel. Siyak ti makaam mo. Ado pa iti pagsaritaan ta. Iti hotel ko ti pangipanakken ko na. Apay nga iso ti mga alay ti sweldom. Iso ti pangpangtadan ni doktor. Tapno makasubadak kano iti panang paadal na kanyak. Ipan ka pa lang iti may sang hotel. Siyak ti makaam mo. Ado pa iti pagsaritaan ta. Iti hotel ko ti pangipanakken ko na. Sir, imbagak mat itayan nga awan kwarta. Saan nakadaka sa tao? At damasapol ko kin ka. Kat day ta ti pagsaritaan ta no makadanon ta iti hotel. Umahin ti tudo kan angin. Sumurutak nga ta iti saan ko nga mo. Kasanuak dito no pumigsa ti bagyo. Tapno mapunas ti buteng mo kanyak. Adto iti aidik. Mabalinlak na idarom nung pagaramidan kay ti dakas. Mapantan, pitne, agtudon. Sir, muda ka ditoy, ta sinabat da ka. May salang asaom kat agtungpaldakan ka. Masapol nga agtungpalda. Tamay sa akat nga roda parokyano. Saan ka di? Sa balimat tinay matangak. Insa ka na anda adagos iti makan. Karamanak pa iti makan nga inda sarda. Apay abuy-buy am latan ti makan, miss. Mangan kan, bayat anapudot pa'y. Amok amalamin ka, tanabasa ka itay. Agyaman na kiti kinaimbag mo, sir. Ibaon ko ti may sa kanagiti crew ti hotel. Makita ket agkasize kayo. Mapan gumatang iti arwatam. Makita ket awan arwatam. Nabati ngamin amin ijaayan ti ikit ko, sir. Di namatan kayak nga itad kanyak. Nagdakas matan lay nga ikit. Nakaawag kayo mo, Dok. Anya ka diti ibagayo. Saan ka diyan napandita di ka nakamatarakan mo? Pinagtalaw ko, kat saanan ang nagsubli, Dok. Masiguradong agrigat na jay. Tawan ti mga lakan ko na kas nurse. Dangan tumat ngamin day dya babae. Masurunak. Anya nga ita tinaganap na. Pagbabawian natin naramin na kanyak. Agasan ta pinakulan ng iti Florera. Nagtured. Lading itak tinaramid ti kaanakak, Dok. Saan mo matabasol di basol na? Ngam dyan ako nakon. Saan na makasarak iti trabaho na dito'y syudad? Day tati maganab na iti kinadangana, Dok. Kimaro man ang abnormal. Akuray ka man tayo nakdisiplinaan ti loko. Hoy!
Kayat mo ti mabaot, ha? Saan ka din nga imbagak nga agsingsingpot ka? Ni Daddy, masapul ko. Saan sika? Umariwawa ka! Kayat mo ta ipakagat kay ti baka. Saan yaya? Butang siya. Maturog ka nga rudan. No di mo kayat nga ipakagat kay ti baka. Amum ka din no ayan ni Eva. Awan ka no mat iti balay ni ikit na. Saan ko nga mo, doktor? Kayat yung kadimanan nga alaan akas nurse, doktor? Apay ko mga alaag. Nampar ako ma. Apay nga rod anamdamagan yun o sa dino ti ayan na, doktor? Damtamagak lang. Siguro agri-grigat itan. No di na ko mapinakulan. Mayat ko matitrabaho na kunak manan. Di na imbaga kanyak no sa dino ti papanan na, doktor. Nalabit nga dan nasarakan na trabaho na. No dito'y syudad. Awan lat amuhon. Madamag ko man, doktor. Apay ka di akasla pakaragsakan niyo. No agrigat ti nakakaasi agayem ko. Adak tuk-tuk-tuk. Asino nga ta? Inakilukat ti ridaw. May mga bigat mo, miss. Nakasagana ka ka din na mapanidya San Vicente? Sir, amuyo ka di ijay? Ijay ti ilimi. Ket mapanak iti rancho. Agkasapulan kami iti nurse. Iso na lang tanasolinak ta rancho kat nga ron. No kasta, amuyo ijay, sir? Siyak ti aking kukway ti rancho. Ket alayan ka kas nurse ijay. Agpaiso ka di, sir. Alaan dak akas nurse ijay? Idi nakitak ti nursing kit mo. Amuklatan amay saka a nurse. Kasapulan da ka iti rancho. Agyaman ak unay, sir. Ay na, naimbagdada kayon, sir. Kakaasi ni Axel asangit, tawan kayo kano. Kakaasi ka na ngay ayo kun kwa na. Kasta ka di. Isurum ti kwarto ni Eva. Kabarbaro akadwa tayo dito rancho. Sige, tainak pa iti ayan ni Axel. Awan, sir. Itatana ka parang ni boss. Asino ka itayan? Siyak ni Eva, ma'am. Kuna ni sir nga alaan na kano akas nurse ditoy. Anya? May saka an nurse? Nagkitaan nyo ka ni boss? Ijay terminal ti bus, ma'am. Nasingpat at talaga ni Sir Jeff. Tinulungan nakpay. Napintas mo't day adang na. Masapol adadael. Tapno siya klata ti bida di ti rancho. Ala, umay ka. Intay ti imbaga ni boss ak kwarto ti nurse. Dahil ti pan nakasalas. Dito iti ayan dagiti ag-agas. Iji abandamot ti kwartom. Wow! Nagpintas matan ditoy. Adda bukod mo CR kan banyo iji abanda. Makita mo't siguro, tasaan ka mo't abulag. Ha? Agyaman ako na iti panang isurom iti pagyanak. Aday bagakan ka, saan ka pa ilawlawan ka ni boss? Babaero day jay. Babairo, kunam? Pudno ka di dayta, ma'am? Ibagak ayamot no sana pudno. Sige, ditakan. Taadaram idak ijayan ni boss. Kapin ano nga ta ni Sir Dayja babae? Naturay nga agsasaw. Nasiputak pa ikit din akino silapan nak. Idirimwar diti pan nakasalas. Apay nga ta? Naimbangal daw yo, madam. Da kayo kanugayam ti kabarbaro nurse mi ditoy. Naimbag abigat mo mat, manong. Siyak ni Eva. Awagan naklatan itinagan ko. Sa anak anaruam amaawagan iti ma'am. Siyak mat ni Danny, ma'am. Ti right hand ni boss dito'y rancho. Di na ko man awagan iti ma'am, manong. Kayat ko, no awagan naklata itinagan ko. Sige nga rod, Miss Eva. Kat sapay la kuma.
Tamagustuhan nyo ti makipagyan kada kami dito rancho. Nagsali, iho. At iti chocolates mo. Apay, bayag ka ngay, Daddy. Nabayaga nagtadain nalak akadwa tayo dito rancho. Mangagas ka iti masakit. Kano da masugat, wano maaksidente. Saan ka man panaw? Butanga. Asino ti kabutang mo? Oh, baka pabo agkagatda, Daddy. Kasano ko mga kagatda? Kat di mo mo't idaas asitgan. Basta butang siya. Butang siya. At damot niya Yaya Marta akad kaduam, saan ka di? No. Ngam, uy, uwan gayam, Daddy. Ngam, Si kamot ti masabot ko basang. Amo makadino ayan ni Eva. Saan mat, Nana? Apay ka ding? Dinamag ko lang. Saan ko ngamin nga ambo no ayan na itan. Ang mga no nakabirok iti trabaho na, Nana. Nada trabaho na. Apay nga ron adi man la agintrega kanyak. Anya ko matiintriga na kada kayo, Nana. Lipata mong tinaybagak. Ditakan. Kaya't naman siguro nga ikan ni Eva iti kwarta. Nabayag lang aruden nga iso ti umawawat iti sweldo ni Eva. Puskol ka ti rupa na abakat. Rimwar ka mat, Axel. Itamampay. adda ngamin, Daddy, Tito Dan. Saan dak pakagat baka kun pabo? Ha? Kumagat ayamat ti baka kan pabo, baro. Kagat kano kuna Ha? ni Asino Wawaw. tinangibaga nga kagat ti pabo kan baka, baro. Lilipat ko nang ibaga, Tito Dan. Anya? Mabalin ka di ang malipatam tinangibaga, kat ubing kapay. Basta, isuko na. Lipat ko kano. Butang siyak ang kuwana. Asino akan kuha na tidakta ka matang, baro. Ako, mapana kayan, Daddy. Naimbagtanda kayo dito ruwar, boss. Addaman pa kas daawak itimbaga ni Axel. Kabutang nakano ti baka kan pabo, tagkagat. Adamat nadakamat na kanyak may papanit ti dayta. Agkagat kano ti baka ken pabo. Apay nga ta? Dayta nga rod ti pakas daawak, boss. Naibaga na pa'y, ako nakano ni kwa. Kabutang nakano. Agam, di naman ibaga. Anya nga tati kayat asawan ti magbagana. Noawan kayo, kat jak pa'y makita armuar, boss. Nga may mayat no rumwar tapno agwat-wat. Idi imbaga, nga apay nga italang ang makitak arimwar, kat kunana, adda ni Daddy, kunana. Noawan ka no, kat kabutang na ti baka kan pabo. At na nakita ka na panigaya ni Miss Eva. Masakit ka din, Jay? Naabutan iti bagyaw, iji akaadaywan apas at tirancho, boss. Agpanatang kan aguyag, tanagpudot ti panawan, sakbay ang nagbagyo. Dakal nga paiso ti may tulong ni Miss Eva di Rancho. Boss, saan nga ta makatulong ka ni Axel? Ha? Alam, sa bali ti kasasaan ni Axel. Saan ka ding adda kunada nga speech therapy? Saan mo't ang doktor ni Miss Eva? Addalat ta mo dagiti nurse, tapasat mo ti trabaho da, boss. Uray saan da doktor, addalat ta padas da maipapan iti dayta. Padasik man nga rod akasaon ni Eva may papanit ti dayta. Adamanan papanak iho. Dito'y kapaywan. Daddy,
Saan si Kapanpanaw? Butbutong siya. Sino ka diti kabuteng mo? Butbutong siya nga rod baka, pabo. Di nakamot an anon ti baka ken pabo. Basta butbutong siya. Saan si Kapanaw? Adamat ni Manang Marta akan duam diti balay. Basta butbutong siya, Daddy. Butbutong siya. Saan si Kapanpanaw? Apay nga taakas to'y ti anak ko. Anda ka di rumbeng ama amuak ama paspasamak. Adda ka duwa ni boss nga ubing ijerwar. Agpag na pagnada iti arubayan ti pan nakaklinik ti rancho. Asit gakman ida. Naimbag nga oras yo, sir. Hello, boy. Itala makita ka Barok. Iso ti anak ko, special child. Angam, mas daawa. Tano pumanawak at kaslad na kamuteng na. Ibaga na ako magat kano ti baka ken pabo. Sir, saan ka di atin ang dangran ti baka wenno pabo? Amangan mo't no na trauma. Saan mat? Ken sana pulo sa rumrumuar kano no awanak. Anda kano lang iti unag ti kwarto na. Amangan mo't no adda kabutang na. Kasta nga ta? Anya ko mati kinabutang kan nakatrumaan na. Masapol ang mapaamok ti anak yo, sir. Tapno saan nga agbutang kanyak. Sakbay at tulungak ang maikat ti butang na iti baka kan pabo. Ado nga min ti pabo yo iti asidag. Matulungam nga ta ti anak ko, Eva. Jack maikari, sir. Ngam ikagumak at tulungan ti anak mo. Matanawak na pandasar iji klinika. Agsasauda kada Eva kastamat ni Axel. Ay, sana mabalinda ito eh. Jack kayat amaya sa dagtrik na ni Sir Jeff ka ni Eva. Masapul asyak laang tadda diti rancho. Jack kayat nga da sa bali a babae diti balay ni Sir Jeff. Matanawak kat napandasar iji klinika. Agsasauda ka ni Eva kadwada ni Axel. Ay, saan na mabalinda ito eh. Jack kayat amaya sa dagtirik na ni Sir Jeff ka ni Eva. Masapul asyak laang ti adda diti rancho. Jack kayat nga da sa bali a babae dito'y balay ni Sir Jeff. Masapol ang mapaamok ti ubing. Tapno saan nga agbutang kanyak. Sakbay at tulungak ang maikat ti butang na iti baka kan pabo, sir. Matulungam nga ta ti anak ko, Eva. Saan ko ang maikari? Ngam ikagumaak, sir. Makipagyan ko maditi ayan ko ti ubing. Saan ta kumapaya biglaan ti ubing? Amang ano mabutang wano mabain ken ka? Saan ka pa nga rod apo mampanaw, sir? Kanayon mo nga ipasyar dito iti ubing. Tapno umamo kanyak. Sige, aramidog timbagam. Iyo, agsublita na di balay. Mapanta iti ayan ni Yayam Amarta. Saan, Dan? Dito'y tapay. Dito'y tapay. Barok, saan mo ka di akayat ti mapan ije dakkel abalay? Agsasarano titong agti ubing. Umay ka nga rod. Awan ti pasyente. Iso nga agay-ayam ta. Kayat mo? Adda naluk ng abula ditoy. Agpinasa tayo kadadadim. Sige, pasam kanyak. Pasak mat, Daddy. Daytoy. Sige. Ibarsak ko kan ka, ha? Sipawam. Sipaw ko. Babarsak ko mat kan ka, Daddy.
Saan si Pau, Daddy? Bangking ba't ngamin ti panay barsak mo, iho? Barbarsak mo matyak. Barbarsak mo matyak. Halita, si Pom nga ron. Oh, Yay! Si Pau kumanin. Barbarsak ko Miss Eva. Oy, si Pau na Laing-laing Sinalbag. Matan-awak dito nga agaayam dakit din nakaslaubing ijay. Suron kon. Oh. Apa nakarupangat ka amangkit kita kadagiti talo. Ha? Nakarupang ang takmot aya. Naira na lang ang nakagat ko ti dilak. Nasakit. Ita lang ang nakitak ang naragsak dagiti agama. Saan ka ni? Siguro agpakalaing mo tayo babae. Anya nga taaya ti aramida. Tapno saan nga agtultuloy ti kinaragsak da. Ala. Ingkamat ijayan da. Tapno makiayayam kamat kadakwada. Ha? Ni, uwan nga agpaiso. Mapanak ijay. Tanalpas mo tan ti trabaho. Mabalin ka di ti umay agbuya kada kayo. Daddy, apa nga marakop ka matan kanyak, iho? babanog siya kun. Daddy, panpanaw tan. Nadlaw ko akino silapan ni Marta ni Axel. Idi marakop iti amana. Sige, Eva. Mapan kami. Tama pan aginana ni Axel. Masapol nga agsukat pa'y nga umuna ti ubing. Tanabasa itilingat, sir. Manang Marta, in ka mangiror iti pagsukatan na. Wan boss, matungpal. Ala, umay ka naksel. Ingkag Daddy. sukat. Daddy. Apa nga narakop mo ti lupok, iho? Umay ka, Axel. Ingkag sukatan. Diyak, kaya't tinaramid mo itay. Kaya't mutakilawan ka. Saan yaya? Sisingpet siya. Ibilin ko asaan ka nga umasidag iti dadya nga Eva. Bruha day jay. Kagatan na ka no awan ti makakitkita. Nawatam? Kasta. Agtungpal ka akanayon iti ibaga. Tapno nasayat ka kanyak. Alisto ka nga agtungad. Nga masapol atong palam ti tungtong edam. Nawatam? Makitam no di kayo pagtimugan ka ni dadim na agipolong ka kankwana. Da kayo ba't gayam, doktor? Da kayo ba't dito'y palengke? Lumabasak lang dito tanda klinika tigayem ko dita si Dag. Oh, papanam. Ada ko magatamag. Ngam awan matan kwartak. Iso asaan ko na nagatam? No kumadapay ni Eva iti poder ko. Ay katanda ko mamanan sweldo ng alam. Awan matan iti ospital ti kanakam. Ha? Doktor, mabalin ka diti. Umutang iti kwartam. Anya ko matipagbayad mo. Katawan matan ti trabaho. Awan matan ni Eva nga agsusweldo ng alam ti sweldo na. Ala, dita ka man langan. Naglastogan dita, doktor. May dugmam ka kuma. Amok nga ado ti kwartana. Kundi payag pautang. Taawan ka no't pagbayad ko. Ni Nana Sara ti masabat ko. Nakamisuot man. Apay nga ta. Si kamot gayang basang. Di mo ka di pay amo no ayan ni Eva. Saan mat, Nana? No saan niya pinapanaw? Di adapay ko ma dito'y lugar tayo, Nana. Tanangam ti panagsasaom. Tadi mo amo tinapasamak. Anya ti saan ko nga amo, Nana? Ti kadi dandan ni panang loko kan kuana ni doktor, Nana? Saan ka nalabid unay? No di mo kaya't ama itulad ka ni Eva. Agyaman kayo tanasingpet ni Eva, Nana. No agdarum day jay, kat karaman kayo. Dakkel ti sungsongbatan nyo itilintag, Nana. Ha? Anya ko matisong batak itilintag? Di ta ka man laangan. Dinardaras na ti pimanaw.
Taam mo na asaan anaing kalintegan ti inaramid na ni Eva agayem ko. Maban kami iti ili ita. Pakikita man ni Axel no rumorda ka ni Marta? Rumor kayo, sir? O sige, takitaag to ni Axel. Mapanak ijay dakkel abalay. Tamapan ko man pa siya rin. Agyamanak. Nadlaw ko ngamin ang nalagaan tirik nanakin ka. Sige, tamapanak iti ayan na inton madamdama, sir. No kayat na akit ure umay kayo dito ayan tidagus mo. Mayat lakit di dayjay, tamakawatuhat. Tapno saan akas jay, akanayon latan ang nakakulong ijay kwarto na, no awan kayo. Sige, patuluyan mi nga rodan. Kadwak ni Dani, kan kita duma a cowboys. Jak makita ni Yaya Marta. Mapanak iti kwarto ni Axel. Axel? Axel? Lukataman tiri daw, Barok. Bit lang, Miss Iba? Mapanta balay mo, Miss Iba? Ijay ka di klinika, ti kayat mo asawan, iho? When, Miss Iba? Daras? Hindi. Dinak nga ron iguyod, Amangan no may galis ka. Saan, Miss Iba? Daras ta panpanaw ditoy. Madlaw ko nga da kabutang na ditoy. Anya nga ta? Urayan lak dito tadala ba si Papanak? Papanam ka di, boss. Sikrito mata. Ha? At ngamin kayat ko asagutan. Amo kung ti kayat yu asagutan, boss. Uray saan yung nga iba kakanyak? Kasanungay nga amom. Ha? Nadlaw ko, amanipod adda nurse tayo ijay rancho. Si mabalin ti ganay gayaw. Kanayon kayo anaragsak, boss. Dakas ka di? Awan mat asawa, kan balasang mat ti tao. Ti salud-salud. Kayat na kayo nga ta, boss. Jak mamati nga awan kontak yo ka ni Eva. Kasano ko ma? Kat saan nga inted ni Nana Sara ti cellphone na? Awan siguro pa ti cellphone na. Talangan ang makagatang. Kitawan pa'y siguro ti trabaho na, doktor. Kaya dyan, ti maghanap ti agin lalay nga tao. Ita, agrig-rigat siguro. Maasiakan ko na, doktor. Awan mat amok abasol na. Masiguradok asaan abaybay ang tiapo. Tanasingpet mat a tao. Nga ta, saan na nasingpet ti tao amang pakol itibus na. Masigurado, agrig-rigat na dyan. Axel? Kayat mo ka dita ag-drawing ta? Drawing? I-drawing mo dita, noan niya ti saan mo akay kayat. Kan, noan niya ti kay kayat mo, ha? Ag-drawing ta adwa. Kalpasan na, ipakita ta iti tunggal maysa ti drawing ta. Aday da. Ag-drawingan ni Axel. Kita ugman. Noan niya ti kay kayat na. Kan di na kayat. Ayan nga ta ni Axel. Awan mo't iti kwarto na. Sigud mo't asaan arumrumwar day jay. Kabuteng nak ng ibagak asaan arumwar iti kwarto. Hoy, makaraman manen day jay nga abnormal kanya. Ita, nanayunan manen ti trabaho. Tamapan kukit din birbiro kanday jay nga ubing. Axel, iho. Kita agman ti drawing mo? Ha? Lalaki kan babae ti drawing mo?
Nagalas ti panangit drawing na iti babae. Idinto tamayat ti lalaki. Kat ginusugusan na ti babae. Iho, dahito ka di lalaki, ti kayat mo? Uy, yung babae. Daddy, ti lalaki. Sing-singpet. Sino tinauyong a babae? Sino ka di ti babae iti drawing mo, Axel? Awan? Awan. Saan ka nga agbutbutang? Ibagam kanyak. Saan ko nga ibagbaga iti sabali? Basit matakahunday tabaws. Cellphone samat. Wan, kasapulan unay tiners tayo dito eh. Iso na lang, tamasapol ang mapanintayan ti da signal na naaramatin na. Day tatirigat na ijerancho. Narigat ti signal ijay. At damat ka di signal no daduma iji terasa ti second floor? Ura ije rooftop ti klinika. Pinadas ko. Da signal, masapol nga ibirbiro. Kasta ka di? Jak pa'y pinadas, taman manuak nga minamapan iti rooftop ti panakaklinika tayo. Kahit agsubli tayo ka din ijerancho, boss. Wan, ayan ang iti kabalyo tayo. At dada iti sirok ti kakaykaywan iti asideg, boss. Entayon ijay. Ijay ngamin ti ayan ti adu aro out akanan dagi ti kabalyaw. Adda kayon, sir? Daddy, ada drawing ko. Kita ang ti drawing na, sir. Day ta kanu lalaki ti kayat na. Ti babae, kat kagurgura na. O sino ti babae? Ibagbagan ni Axel, anauyong tinasao a babae. Ididinamag kuno asino. Mabutang matamang ibaga, sir. Kan nagsangit pa'y. Iho? Ibagam, di na kaan-anuan no asino man. Pakagatnak mat baka kan pabo. Anya? Sir, start dengan tapay lang apagdamagan ti ubing. Saan taunay apagdamagan? Tamadlaw ko kat talaga nga adda kabutang na. Inton maminsan manen. Saan sama ta mabutan kan ka? Mabalin ka di nga agyan pala ditoy? Wan sir, ariglado. Nasingpat mat ni Axel. Nakita mo ka din, Axel? Awan mo tan. Kasangsangpat mi. Damagam kanyak ti ubing abang bantayam. Kadwam ka din isara si Mangpat? Taisukot nga rod ti kadwa karimwar. Alangan asumang petak asaan ko akadwa. Ay, napanan nga tanday ding abnormal. Anya ti bagak kanibos na makita nak nga awan ti ubing. Anya nga min ti inararamid mo. Tadi mo nasiputan no napanan ti ubing. Adda nga ro di kwarto na itay. Imbilin ko asaan arumwar aging gaajak mapan iti kwarto na. Anya? Kayat mo asawan? Agigyan laang iti kwarto na? Anya nga min ti inararamid mo. Tadi mo nasiputan no napanan ti ubing. Adda nga ro di kwarto na itay. Imbilin ko asaan arumwar aging gaajak mapan iti kwarto na. Anya? Kayat mo asawan? Agigyan laang iti kwarto na? Wana, may mayatan day jay. Ngam ti madisgrasya. Madisgrasya? Apay kumangay ang madisgrasya? No ngay maigalis, wano matulid. Saan kit din a disgrasya day jay? Alaam kayam na to, Eva. Uray narigat ti signal nito eh. Mabalin mo nga ibirok ti signal iti rooftop. Cellphone, sir? Itadyo kanyak data? Manipon nga min imay ka dito kat saan ka pa'y anagaw-awid. Awan nga min pagawidak, sir. Amangan ko nak no at kayat mo nga awagan.
Ada SIM card na rita. Ada pa yan load na. Agyaman ako na kada kayo, sir. Maawaga kong tigayam ko. Na-memorize ko matkit diti number na. Naggasatan na itagayam mo. Ta-memorize mo pa iti number na. Lalaki ka di, wano babae? Babae, sir. Jenny tinagan na. Iso tinang ibaga nga kasapulan kayo dito iti nurse. Kasano nga amo rin nga agnagan iti Jenny nga kasapulan kami iti nurse. Kabagyan nan sa kano ti may sa kadag iti trabahador dito ay. Iso na pa anak ijay terminal. Kat isumatan ti panagkita ta ijay, sir. Amwak man o sino ti kabagyan na? Dakal mo't gayam ti utang tayo anay bag-anakam kenkwana. Asino nga tati akin kabagyan iti agnagan iti Jenny a nurse? Apay ka day, boss. Mangala kayo kadimanan iti nurse? Klinika lang ti adda kada tayo saan nga ospital. May salang ti kasapulan tayo a nurse. Apay nga rod adamdamagan yaw, boss. Nurse kano nga agnagan iti Jenny tinangibagakan ni Eva nga agkasapulan tayo iti nurse dito rancho. Agam amo da Jenny akasinsin ko kan Miss Eva, boss? Ha? Kasinsin mo gayam. Iso kano tinangibagakan ni Eva nga agkasapulan ti rancho iti nurse. Naibagak ngamin day takan kwa na, boss. Isu ko mati umay ditoy. Angam addamat ngamin trabaho na. Mangangay tayo to iti may nga okasyon. Kas panagyaman tayo iti kada ni Eva ditoy. Imbitaran tayo mat day ta kasinsin mo. Kas panagyaman mat iti naramid na. Hello? Asayno ka di daytoy? Gayam! Ni Eva daytoy. Kumusta kan? Eva! Pudno ka di asi ka daytoy? Wan. Inikanak ti boss ko iti cellphone. Kat sikat ti kaunaan nga inawagak. Nagrigat ngamin ti signal dito ayan ko arancho. No kasta? Napan ka iti imbagak arancho nga ayan ti kasinsin ko? Wan gayam. Kat amom, iti ipapan ko iti terminal ti boss. Madanaganak. Ta sumungad idin ti bagyo. Ngam, nairana nagkita kami ijay ka ni Boss Jeff. Kasano ko ma? Asino day ta Boss Jeff? Iso ti akin kukuha iti rancho. Kasla na igagara nagkita kami ijay. Siguro, inturong amin ni Apo Diyos tinapasamak. Mamati ak iti kunada. Asaan abaybay ang ti Apo tinasingpat a tao? Pudno day ta, gayam. Katamok. Iti kanayon ayaawag ko kankwana. Kan panagkid daw ko iti kaasi na. Talaga akin asyan nak. Maragsakan ak para kan kagayam. Agyaman na, gayam. O sige, tani, addan umay ditoy. Awagan kan tumanan ha? Sige gayam. Bye! Axel, saan ka nga agbut-butang, Juan? Da kami kanidadim ti pagkamangam, tapno matulungan da ka. Anya ka di ti kayat mo nga ayaman ta ita. Mabalinta ti agay-ayam, taawan pa'y ti umay dumawat iti agas. Kukunam, saan kakagat baka kun pabo? Paiso? Pudno day ta. Di mo ka di makita, dagiti mga asikaso iti baka? Saan mat akagatan ti baka, ida? Ulbod nga rod ni... Asino tinangibaga? Ako magat ti baka kan pabo? Madlaw ko kat naragsak ni Axel ditoy. Kung nakamapan kamin inibala, ngam apaya di na kayat. At dalakit di kabutang na ijay, sir. No kanayon nga agbutbutang ti ubing. Ad adda ang maapiktaran ti panagsauna.
Iso kadi akabayatan na dumakdakkel, ket kumarkaro ti kasya panagsauna. Dakkel ti posibilidad na, sir. Taada pa nagnervyos na numabutbutang. Anya nga ro ti aramidan ita, tapno matulungan ni Axel. Masapol amaya dayo, iti anyaman akabutan na. Mabalin ka ni, alitiyo pala dagos mo nga giyan. Mabalin, sir. Kayat ko ti kada na dito eh. Tapno adakad kadwan. Anda kayon, sir? Hindi nga min Axel. Rimwar ajak na puutan. Aday jayan ni Eva. Ditakan. Madlaw ang makaungat ni Sarapim Manaw. Ay, sinalbag day dyan ubing. Dayjay mo't nga Eva. Addan to aldaw na kanyak day dyan babae. Oh, apay akas kalaubing ang naagawan iti ayayam. Ha? Kasano nga taan nakapan ni Axel iti ayan dayjay nga Eva? Napan ka di nga isulaeng? Saan mo't unay ang makadayo ni Axel? No awan kadwana? Wan, tasaan kat nga rod akas kadagiti gagangay nga ubing. Adda diferensya ni Axel. No kasta, kasano nga rod ang nakapan ijay? Nabayag ka din ayayan ni Axel ni Manang Marta, sir? Well, manipulubing ni Axel. Isuntihaya na. Sapay ko mga rod. Ta sa anak ang nagbidot iti atap ko. Anya ka ni data nga atap mo. Namin adun anasiputak. Akino silapan ni Manang Marta ni Axel. Madlaw ko kat kabutang ni Axel ni Manang Marta. Kasta ka di. Apay saan ko anad nadlaw reta. Gapo siguro tamakumikom kayo unay iti trabaho yo, sir. Impyaryo latan ti ubing iti yaya na. Papanawag san ni Marta diti balay. Saan kumapay, sir? Amok no kasanot kinarigat ti mapapanaw, nga awan ti masnop a papanan. Sa bagay, amo namat amin at trabaho na iti balay. Ne, si kamot na'y tabasang. Medyo nabayag adita nagkitkita ah. Wen nga rod, nana. Saan kayo kadiuna yun na rumrumwar? Ay, hawan basang. Ada nga minin sakit ko. Isa aman mano akon arumwar. Kasta ka din, nana. Isumat lagayam. Anya ka diti sakit yun? Ada sakit ko iti puso ko na ti doktor. Nalakaak nga minamabanog. Sapay agmay-may sa kayo ijabalay yun, nana. Ay, hawan nga rod. Ita amariknak ti patag ni Eva kanyak. Idi adda. Iso ti agtrab-trabaho iti balay. Ita, awan pa'y maibaon kun apulos. Hello, gayam. Imawag kan kay di kalman, ngam di ka mat maawagan. Dito'y laang rooftop ti ayan ti signal, gayam. No awanak dito'y, dinak maawagan. Kasta ka di? Nasabat ko ngamin ni Nana Sara. Kat amom ka di, akailiw na ti kaaddam, taaddan sakit na. Kailiw nak nga ta. Friend, anya ka no ti sakit na? Sakit ka no ti puso, gayam. Nalaka ka nun amabanog. Kailiw na ka, tawan ibaon na. Imbagam ka dino sa dino ti ayan ko? Saan pa'y? Pimanaw ngamin, idiagsarsarita kami. Ada ka nung mapanagatangan nga agas na. Kasta ka di? Sige gayam. Tani, masapul nak ti ubing nga anak ni boss. Umawagak tumanan, gayam. Bye! Adda ka dito'y sangot ti parmasya, Sara. Gumata nga kiti agas ko, doktor. Ni, apay ka di nga imras kayo matan. Awan matan ta isigod abagiyo. Kada sakit ko akan, sir, iti bito ka. Anya, mangagas kayo ngam ada sakit yo, doktor. Naamuak lang ti sakit ko, hindi nakaroon.
Pag-arop po ngamin agagangay lang sakit ti tiyan. Saan mo't gayam? Ay, uray gayam ka sano, kangato ti may sa tao. Kawiwitan na tamot ti sakit, doktor. Uwan nga rod. Adon ti nagasak gapo iti kwarta. Jak maagasan ti bagik uray ado ti kwartak. Saan amagatang ti atidog abiyag? Uray ko mamarigrigat ti tao. No nasalun at kumamot, doktor. Mamatiak itan, anapat patag ti salunat ngem ti pirak. Kan napat patag ti kadkadwa iti balay, ngem ti kwarta. Sir, may mayat no ipasyar ti ubing iti asidagdag iti baka kan pabo. Tapno maikat ti panagbutang na. Makatulong iti panagbaliw ti panagsauna. Kasta ka di? O sige. Ikuyog ko, tamapan kami agpasyar iti rancho. Ken may mayat, numapantumat iti pagadalan. Tapno makilangan kadag iti kaadalan na. Saan kat ati maestra, wano tutor na ti umay diti balayo, sir? Kunak no may mayat no ti tutor na ti umay, tapno may pamaysa ti panagadal na. Kamali day ta, sir. Naka-enroll nga agpaiso. Ngam saan mat amapan ije pagadalan? No digat ti maestra ti umay numalpas ti klase da. Amangan no katawaan dalaan ti anak ko. Kasano ang mapadasan na ti makilangan kadag iti pada na nga ubing, sir? Paset ti pan nakatubay na akas may sa nga ubing, ti panang sutil ti pada na nga ubing. Saan kakagat baka, Daddy? Saan iho? Ruot ti kagatin na, taaraban na kat nga rol. Iso ti taraon na. Saan mong asit gan? Tano agtaray kat madalapos na ka. Wen, saan siya asidag? Kayat mo ka din ni Eva akadwa, iho? Wen, Daddy, sing-singpot kaya? Kat ni Manang Marta. Daddy? Kayat mo ka dimot akad kadwa? Saan? Saan, Daddy? Ngala, gusto na. Saan ka nagbutang, iho? Apay, kasta tilangayo, sir. Kaslang makapungtot kayo. Iti kaunday ti panawon nga impyar ko ti anak ko ni Marta. Jak impagarop, apagbutbut ngan gayam ti anak ko ti yaya na. Nadlaw ko dayta, sir. Iso ama asyanak iti anak yo. Agyamanakan ka, Eva. No sana gapukin ka. Agtutuok gayam ti kaunggan ti anak ko iti sidong ti yaya na. Adda posibilidad ang maator ti panagsauna, sir. No maikat ti panagbutang nakan ni Marta. Mabalin gayam ang maapektaran ti panagsao ti ubing no kanayon ngagnerbiyos. Saan mo't kit di nga amin? Ngam, kadagiti dadduma nga ubing. Kasta ti ibunga na no kanayon ang mabutbutang ti ubing, sir. Sige nga ron. Tadapay papananmi ka ni Axel. Madlaw ko kat saan na nakanayon ang naulimag ni Axel no rumor kami. Kanayon nga agsao ken agkatawa. Dakkal nga ti maitulong iti kasasaad na, ti kanayon apanang kadwayo kenkwana nga agpasyar, sir. Sikaman pala ti mangkita kenkwana, tada papanan mi? Matungpal, sir. Saan ko abaybayan ni Axel? Agyaman na, Eva. Sikatin ang silaw iti panunot ko. At agayang pagkurkuranga ka ni Axel. Impyar ko ngamin iti yaya na. Rinang ranggasan na siguro, iso akabutang ti ubing. Awan basol mo, tasaan mo nga inggagara, sir. Ar-aramida mo ti pagrabangam kan kwa na. Sige nga, Rod. Mapan kami. Sigurado ang mabayagan da, sir. Tada kasi narak da ang buyer. Gundaway kung da iti ang makabalas ka ni Eva.
Mapanak iti panakaklinika ti rancho. Adada-adwa iti minuyungan ti klinika. Ikagumaak ang mapapanaw day tababay di ti rancho. Mulagatak laang ni Axel. Mapanan adagos iti kwarto na takabutang nag. Mulagat ko pa'y laang, maawatan nan ti kayat ko asawan. At dadaadwa iti minuyungan ti klinika. Ikagumaak ang mapapanaw day tababay di ti rancho. Mulagatak laang ni Axel. Mapanan adagos iti kwarto na takabutang nag. Mulagat ko pa'y laang, maawatan nan ti kayat ko asawan. Hoy, babae! Imay ka kadiditoy, taumay ka mang dadaal? Mang dadaal? Anya ko matidadaalag? Naragsak ka natal na kami ditoy, idiawan ka. Itatagda ka, mang parnoy ka iti parikot kan gulo. Anya ti pinarnuay ko agulo kan parikot. Dinak pa'y pinagungtan ni boss. Ngam idiaddakan, naglaw kun amasurun kanyak. Marta, si kamot lang tinangaramid iti makagapo. No apay amasurun kan ka. Kastagayam ha? Ipungot ka man laangan. Tapno pumahaw ka dito. Ipatanag! Nagsakit ipo! Ala, saksaktan, Miss Eva. Ay, ada kayo. Inakpidot. Pang-or ko uyong-uyong babae. Ay, tita. Pidot ko dito eh. Pang-or ko ng tultul na. Uyong ka ah. Saksaktan, Miss Eva. Tultulit tangsin. Gusto Axel, saan mo na pang-uran? Tanatumban. Naabak, uyong tao. Nakita mo ka di tinakitak? Anya nga tati mapaspasamag iti ayon da Eva. Pinang-or ni Axel ni Marta. Darasan tati mapanijay. Nakaidda ni Marta iti daga. Pang-oran kumamanan ni Axel. Ngam inanawan ni Miss Eva. Anya nga tati mapaspasamak dito'y kabayatan ti kaawan tayo. Maamuan tanto, no makadanon tayo jay, boss. Anya tinaramid mo ka ni Manang Marta, iho? Nauyong ngamin, daddy. Di na kun maipakagat baka atang pabo. Awanan. Iho? Dandanin limpyo ti paragsaom. Ibagat yun ni Manang Marta. Taipan tayo di taunag. Masapula makapuot. Kaslang amin ada sugat na. Agasak pa'y. Saan mo agasan? Tapno awan na uyong, Miss Eva. Maditikas ta, iho. Masapul nga agasak. Gapot ada sugat ititil-til na. Ala, taibagkat mi ni Marta. Taipan tayo jay klinika. Kabayatan na tamtamingan ni Eva ni Manang Marta. Ibaga man no niya tinapasamak. Apay medyo limpyon ti panagsaom, iho. Impungot na, Miss Eva. Iswa, pinang-or ko. Apay nga impungot na ni Eva. Damagam ani, Miss Eva. Daddy, kunana, puon tiriribok, kan parikot kano. Apay kano apon ti parikot kan riribok. Niyaya Marta, uyong. Singpot ni Miss Eva. Apay adi mo imbagbagaan na uyong ni Manang Marta. Kunana mo't pagtimugon na tangamin. Anya. Nasayata nakapuot kan, Marta. Anya ka diti mariknam. Ipanda ka kadipay, ija ospital. Boss Jeff, Dan, ada kayo dito eh. Agyaman ka.
Idi pa'y ko maapagawiden ka. Ngam na ko na ni Eva asaan ka kano apagawiden. Takaasi ka no awan masnop apapanam. Imbaga ni Eva dayta, sir? Mas daawak. Ta iti kaunday ti panagtalik ko kin ka. Dinangdang ramgayam ni Axel. Sir? Imbagampay apagtimugan na kami nga agama no agpulong kanyak ti anak ko. Nalaing akong nudanran nakpay, pang-uran ka. Nagbaliw di pa nagsauna. Kasano ang napasamak dayta? Mabutang ka kadi kanyak, yaya. Saan ka mo't agsasaon? Axel, iho, Saan anasayaat, nudangram ti padam a tao. Apay ngay, agdangdangran mo't yaya, Miss Eva. Ngam, ibagaklat ta Madi ti kasta. Rumbang abaliwan ti kasjay akababalin. Taagungat ni Jesus. Ni Jesus Lord, Miss Eva? Wen barok. Imbilin ni Jesus nga agiinayat tayo. Saan kat nga agiginura. Agyo ti kayo kadipay, iti kasta akasasaadyo, doktor. May hulakin nita dagiti talkak diti ospital ko. Nagriga ti kastoy nga adda sakit na, doktor. Temo kat sa anak amadaan iti kastoy sakit. Tamay sakit nga ron doktor. Uray siyak mo, doktor. Ita, agmay-may saak, iti balay ko. Di mo kadipay amo no sa dino ti ayan ti kanakam. Saan pa'y, doktor? Oray kaskasano, kailiw ko itan, taagdan sakit ko. Kasla kayat ko ti dumawat iti pamakawan iti nagpasulak. Sakbay, ngay pulang ko ti bulod ko abiyag iti namarswa. Ada kayo matgayam dito yung ospital, nana. Ay, nagpakonsulta ak manen basang. Mariknak ngamin ako markaron samot ti kasasaad ko. Kaya't yung kadingag kita kayo ka ni Eva, nana. Kaya't napahinga ti agpakita kanyak basang. Nagkita kayo ka din. Imawag kanyak, nana. May sa nurse, iti may sa rancho. Rancho ko nang? Sa dino dayta? Iti kabangibang a probinsya, nana. Nasingpat ti amo na. May sa aranchero, analawa ka no, ti rancho na. Kasta ka di. No umawag tupay. Pakumusta aman, basang. Diyo mo nga adak iti asideg. Hindi nagsarita kayo ka ni Sarah. Nangag ko tinagsaritaan niyo. Nagasat pa'y laang tigayim ko. Tanakasarak iti trabaho na iti ruwar ti syudad, doktor. Hospital ka dito, yan na. Saan, doktor? Klinika ti may sa analawa rancho. Isu ti mang tamtaming kadagiti ka pamilya dagiti trabahador iti rancho. Uray ka sa no ti panangiruruman mo iti may sa tao. Gawan basol na. Saan abaybayan ti apo? Rinangga sakti inosente a tao. Milagro? Ang babawi nga ta, iti naramid na? No agkita kayo man. Kat ikidawan na iti pamakawan. Kaya't ko ti agyaman ken ka. Tadakkel ti nagbaliwan ti panagsaon ni Axel. Sir, idininamnaman na anaparmak na ni Marta. Naragsakan ti kaunggan na. Kat naibaga na amin ti intaltalimang na iti kaunggan na. Isa medyo madiretso ng ti agsao, kasta ka di? When sir, nabayag ngamin abutang tinagari iti kaunggan na. Kan may sa, kanayon ngamin anak kakulong iti kwarto na.
At damat nagkurangakan ko na. Tas agpaminsan lang ang kasaok. Kaya mo kat natalagad ka ni Manang Marta. Makatulong kan kwa na, ti kanayon apa nangikuyog mo, no agpasyar kayo iti aglawlaw ti rancho. Sir, Dahita tinadlaw ko. Ba nag-adyak inararamid idi. Naimbag, tensingasing mo dahita. Barok, kayat mo kadi ti maadaan iti kabarbaro amami. Baro amami, kunam, tatadan. Word, Barok. Kaya't mo kadi nga agbalin amami ni Miss Eva? Ha? Awagak ka din iti mami, tata? Ha? Kwa, saan pa'y Intundwada ka ni Dadim sa mabalin nga awagam iti mami. Kasanwa, duwada. Ha? Lipatan mo timbagak. Adda ka ni Dadim dayta. Ibagak ka di ka ni daddy, akayat ko ni Miss Eva amami. Ha? Diyak mo, Barok. Ay na, nagrigatan nga ilawlawag iti ubing, ti kayat ko ama pasamak. hello? Nakaawag ka mat, gayam. Nakitak ti miss call mo. Iso nga imayak dito adda signal na. Napatagtibagakan ka. Imay nga ni Nana Sara nagpakonsulta dito ay. Ibaga na apa kumustaan ka ano. Pakumustaam to mat. Kan ibagam anasaya ti kasasaad ko dito eh. Nasingpat ti boss ko. Uray ni doktor. Imbaga na akayat na ti dumawat iti pamakawan kadagiti madi nga inararamid na. No siyak. Si papakawanak lata kadagiti tattao nga agbabawi kadagiti madi nga inaramid na. Imbagman, ta saan ka nagimula iti sakit tinakam? Katrinanggasan da ka? Napanunot ko, ano di da inaramid day jay? Saan kami siguro ang nagkita ka ni Boss Jeff? Aguray ka man? Lakay ka din day ta boss mo? Saan? Agtawan iti 30. Balo ngam adda anak na amaysa nga ubing. Sinagutan nakpay nga rod iti cellphone. Nagtaar ni Boss Jeff, sika. O sige ani, adda umay. Pasyente siguro. Bye! Mayat kumano, mamik ni Miss Eva, saan ka di daddy? Kayat mo ka di, ti maadaan iti mami, iho? Nasingpat Miss Eva. Uyong mat ni Aya Marta. Ladingitak ti kinauyong kan ni Manang Marta. No saan nagapo ka ni Eva? Diyak na doktalan ti kinaranggas nakin ka. Inabak ko. Natulid idi pinangur ko. Hanggang saan mo nga ulitan na pang-uran, Juan? Ibagam lang kanyak no uyungan na ka. Nuuyungan na kami kan ni Miss Eva. Pangurak manan. Di na kan uyungan. Tani Miss Eva ti kadkadwamon. Saanan ani Manang Marta? Katulong tulangan. Anya ka diti inaramid mo? Tanapan mo inapan ni Miss Eva? Imbaga, tay nagasan na ka? Mas daawak idi na iturad ni Axel tinang pang-ur kanyak. Iti pa'y mataltal ko. Isa na awan anak iti puot. Amom ka ni, apang uran nakakumapay ni Axel. Ngam inanawa ni Miss Eva. Ha? Nakita yu tinapasamak? Nakita mi ka ni boss. Sumungsungad kami idi. Isuan nakita da kayo. Imbaga ni Miss Eva nga ibagkat da ka. Tatulungan na ka nga agsubli ti puot mo. Kasta ka di? Agyaman ka, tanasingpat ni Miss Eva. Ure kas jay ti inaramid mo. Kuna ni boss nga ikatan na ka. Di nakmat pinagawid. Imbaga ni Miss Eva kan ni boss, adi nakapapanawan, tamaasikan ka. Ha? Naaramid ni Eva dayta? Idinto ta dinangrak? Kasla na unag ti pampanunutan niyo boss.
Ti man nasao kanyak ni Axel. Akayat na kanong agbalin amami na ni Miss Eva. Ti saludsod ita. Kaya't yu ka din ni Miss Eva, boss. Saan ko at tinulungan na awan panagayat ko kinkwana? Nauna ak tinakbain, tamay saak namin abalo. Awan makita kadakas na, boss. Makaasawan to pa'y tilaklakayan adandan ni Dinan maguyod ti ulas na akunada. Padasak nga iturturod nga arman ni Miss Eva. Suportaran kayo, boss. Nasingpot ni Miss Eva. Kaya't pa'y ni Axel. Tanasingpot kan kwa na, boss. Mabalin ka kadi ang makasarita? Saan ka di ang makadisturbo? Saan, sir? Saan ka mata makadisturbo? Amin akayat mo nga ibagang wenno ibilin. Agtong palak. Si kakat nga ron ti boss ko. Mabalin ka di adinak awagan iti sir. Ha? Nakababain mo't no di ka awagan iti sir. Numangag dagiti trabahador day ta. Amangan no ibagada abastusak, sir. Pakaragsakan dakit di Miss Eva. Apay ko maapakaragsakan dati saan ko apanangawag kada kayo iti sir. No inawagan na kitinagan ko. Kaawatan nga awatem ti un-unoy ko. Ha? Anya ko madayta nga un-unoy, sir. Apay ko maapakaragsakan dati saan ko apanangawag kada kayo iti sir. No inawagan na kitinagan ko. Kaawatan nga awatem ti un-unoy ko. Anya ko madayta nga un-unoy, sir. Sapay ko matasaan ko apakabasulan ti ibagaken ka, Miss Eva. Dakas ka di ti ibagam? Takunam apakabasulam, sir? Itibiyang ko, ket saan? Jakamukin ka no ibilang mo akinadursok ti ibagak. Kasano ko mga amok dayta nga ibagam? No di mo mat ibaga, sir? Idida mo ka pala makita iti terminal ti bus. Agayata kon ken ka. Anya? Hello, Gayam. Imawag ka mat. Kumustan? Gayam, kayat ko ayuman kan katimay sa abanag. Anya ka diday tagayam. Si dada anak adumngag. Kuang amin, nagparipirip kanyak ti boss ko. Diyak makaid na. Diyak amunan niya ti rumbang aramidag. Ada ka di mat panagayat mo itinasao a boss mo ako nam? Diyak ilibak, friend. Idida mo pailaan kat agayata kon kan ko na. Anya pa'y nga rudyar aramidem ngay gayam. Sungbata mon. Naibagam idi an nasingpat. Saan ka di? O sige. Intun umay manan. Amangan na sungbata kon. Amangan no agbabawi pa'y kat sika ti maawanan. Baknang ko naman. Sika talaga. Ingaraw mo mananti kinapilyam. Agpay sumatimbagak. No ay ayatem, sungbata mon. Kastalaan ka simple. Sige. Panunutak ana imbag dayta. Sige friend. Tani, adamanan umay dito eh. O sige nga Rodan gayam. Bye! Apay day taruno nga igam mo, Axel. Armas ko dayto, inuada na uyong. Inak iya yan dadadi. Saanan akasla idi akabutang nak. Uray mulagatak. Mulagatan nakmat. Ditakan, diyak kaya timay kulong iji kwarto. Inak iya yan tinaanos ani Miss Eva. Gapo iti kinaranggas ko manipod ubing. Dakkel gayam ti epekto na kankwana. Nalaing ni Eva ang nakaduktal iti amin. Ne, apay anay ko lang ka makit-kita ka ni Axel Arimwar. Awan.
At dala na panunot ko. Nadlaw ko akanayon nga daigam na aruno. Armas na kano. Kidawag kasungbatan na kumaneva. Ipanamnamakan kang agbalin ka aray na dito rancho. Mangalak iti sabali a nurse dito eh. Di na ka din kaya't akas nurse dito yung rancho? No si kanton ti Reyna, mangalatan to iti sabali a nurse. Kat si kanto ti boss na. Ha? Una yan day ta, boss? Kaya't ko nga agtali na idlat ta a nurse. Tabasit mo ti pasyente nga umay. Sumbatan na nga rodan tap ng kalaysatan. Anya? Kalay sa adagos? Nanya ti kahit mo pa nagkalaysata, iso ti masurot. Ti importante kat sumbatan na kon. Ada kayo kat nana? Follow-up check-up yo ka dita? Uwan basang, kanadamag ko, naka-confine kanumot ni doktor dito ospital na. Husto ka di ti damag ko? Wan nana, nakapsot nga minan ni doktor. Kanayon pa'y tikemo na. Ay, kastaya. Saan nga ron nga imepekto ti agas kan kuana? Tanabiit pa'y laang anaaddaan iti kanser. Ngam, kastamot ten. Saan lang ngamin a kanser ti sakit na nana? At dapay sabali a sakit na. Iso abambantayan dagiti doktor iti pribado a kwarto na. Kastagayam. Mga no komplikasyon nga ruden. Basang. Kumusta ang tiyar arungayin ko, Eva? Masiguradom ka di. Anapod no day taayat nga ibagbagam. Di nakto nga ta pagladdaangan. Ikarik iti batog ko a langit. Napudno ti idat-daton ko nga ayat. Agbalin kanto asilaw kan Reyna dito balay rancho. Tapno di mumat ko na. Sige. Sungbatan ka nga rodan. Agpaiso ka di tinangag ko, Eva. When, Jeff, ay ayatan ka mat. Nulakit di mayat kang gagkalaysata. Nakasagana akita nyaman nga oras. Mabalin ka di nga intayo pa siyaran ti ikit ko. Kadwatan ni Axel. Wana, my love. Matungpal amin na kidaw mo. Nay, naragsak kayo matita, boss. Celebraran tayo tiragsak mi ita. Sinumbatan ako, Neva. Nakamin. Ay no, kablawan da ka, boss. Nagunod mo matlangan ti tartari gagayam. Bun nga ron. In kayo mga aliti may sa abaka tapartin tayo. Maawis amin na pamilya nagiti trabahador iti rancho. Masiguradok ang naragsak da amin nga umay, boss. Baka ko naman. At dapat ara kay Jonag para ka nagiti lalaki at trabahador. Anya a selebrasyon ti mapasamak dito yung rancho. Tamang tiliw kayo pa iti may sa abaka. Makipagragsak tayo iti kinaragsak da, boss. Kan Miss Eva. Apay ko mo naragsak da. Sinong batan mutlangan ni Miss Eva ni boss? Agkalaysadan to. Anya? Inaram ka din ni boss ni Eva? Wano? Nabayag na matbasit nga inaram. Isugayam at tinulungan na idinagkita da ijay terminal. Nainlaw ni boss kan kuana. Kasta ka di? Kaya't masawan? Iso da nga rodan? Una, iso ang makipagragsak tayo kadakwada. Honey, intayo ka din ijabalay ti ikit ko? Mangala tayo karagi tinaluto akar ni tibaka. Daikan tayo ni ikit mo. Adakan ka day ta, honey. Masigurado ka maragsakan day jay. Imbaga na kano ka ni Jenny agayam ko, ama ikawa iti kaawan ko. Apay nga na pinagtalaw na ka. Amom, no dinak pinagtalaw, nalabit asaan taan nagkita. Saan ka di?
Sa bagay, adda puntom iti dayta nga imbagam, honey. O sige, tainak pa ibagakan ni Axel nga agsukat. Takadwata amapan ije balay ti ikit ko. Sa anak ka nagkamali anang pilikan kang agbalin amami ti anak ko. Thank you, honey. Tinapatagkan ka, kat napatagmat kanyak. Kasta ti panagayat ko kan ka, honey. Gapoy tinasaya tagalad mo. Adda ama in lavak ken ka, honey. Hoy, nagrigat mo tanti ka na yun nga agmay-maysa. Awan pa'y maibaon ko, no kastoy ama di tiriknak. De, adan samot agtuk-tuk-tuk. Asino nga taday ta? Inak man laki taon no asino. Asino? Eva? Ada ka? Kumusta kayon, auntie? Mabalin ka diti umunag? Kadwak da Jeff kan Axel. Sige, dumanon kayo. Pasensya kayon. Tadyak makadalos. Iso kastoy ti balay ko. Awanan nyaman na. Da kayo ti umay mi pasyaran saan kat ati balayo. Imbaga ngamin ni Eva nga umay da kayo pasyaran. Ay, imbag man ta imay dak pinasyar. Eva, balasang ko. Pakawanan ko iti kinaranggas ko kan ka iti kalabas. Saan ka nagimula iti sakit tinakam, auntie? Kayat ko ayam amuti ka ayan ayat ko. Ni Jeff, iso ti akin ko kwa iti rancho apag trabahwak. Ken, daytoy mat ni Axel. Anak na. Imbaga ka din ni boss, no kaano da nga agkalaysa ka ni Eva? Napandan samot nakisaw iti kabagyan ni Miss Eva. Kasta ka di? Hoy, nagkasat ni Eva kan ni boss Jeff. Naghasat mo't ni boss, ta nakasarak iti tao amang ibilang apudno nga anak na ni Axel. Nasingpot ni Miss Eva. Sige, ada pa'y aramidak. Nene. Nangriknan samot itimbagak, anasingpot ni Miss Eva ni Axel. Sa bagay, pudno mo't imbagak. Ngameng, rinangranggasan na ni Axel iti kalabas. Nana, kidawag ko mati pamalubos yo ngay kalaysakon ti kaanakan nyo. Ha? Ada kayo day tabarok. Agyamanak, imayo pa'y impakamo kanyak day taabanag. Dito iti pakaangayan ti kalaysa. Ti resepsyon kat iti function hall ti hotel ko. Ada hotel mo, barok? Wala na. Ada iti asidag ti terminal ti boss. Bak nang matkayam ti mga asawa ka ni Eva. Di ka di hotel nga imbagam kan ni auntie? Kat ti hotel anang ipanam kanyak ididamo ta tinagkita, honey? Wan, honey. Ijay to ti pakaangayan ti resepsyon. Sa balin to lang di rancho. Ta sigurado nga adda saan na makaumay a pamilya lang ti trabahador iti rancho. Apay adi mo imbagbaga. Ako ko am gayam dahi jay a hotel. Kasano kat di kamat nagdamdamag. Nadlaw ko idi anatulnog kan ka dagiti crew iti hotel. Ngem imbagam amay sa kaaparokyano. Iso adya ko nagdamag. Tanamati ak iti imbagam. Ladingitak. Ngem saan ko nga ugali ti agparamag. Pintas daytoy abalay, daddy. Hotel daytoy iyo. Ika gumaam ti agadal. Tapno intong dumakkel ka. Sikat ti mangimanihar ditoy. Mangimanihar? Kasano? Ubing kapay, isuasan mo pa nga mo. Agadal ka pa nga umuna, tapno sumaya at tibiyag mo. Kasta ka di, daddy. Agadalak nga ron. Tulungan nakmot ni Miss Eva. Wen,
Amok atulungan na ka, tagbalinton ang mamim. Mamik to ni Miss Eva? Wen, iho. Awan to timangdangran kan ka. Tadungdungwen na kanto ni mamim Eva. Sigamat gayam, Eva. Nainbagman ta nakaumay ka dito'y ospital. Wen, si kanto ti kang runaan a bisita inton maangay ti panagyaman ni Jeff kanka iti rancho. Apay ko mga agyaman kanyak ti boss mo. Saan kon a boss? Takaayan ayat kon. Umadanin ti panagkalay sami. Makikalay sakan? Bak ng kanton? Addan tumaangay a panagyaman ni Jeff kalpasan ti reception iti hotel. Ijay tumatrancho a maangay ti panagyaman. Anya day ta panagyaman ako nam gayam. Friend, agyaman kami kan. Tano di mo imbaga nga agkasapulan ti rancho iti nurse. Saan kami kumaan nagkita ka ni Jeff nga agbalin nga asawak iti mabiit. Saan ko at tarigagayan ti panagyaman yo kanyak? Ngam, kayat ko mati makapasyar iti rancho. Diyak pa'y nakakita iti rancho. Dayto yan ti gundaway mo, kayam. Makapasyar, kan makaaliwak sa ikamhet. Tapno saan lang nga iti ospital, ti ayan mo. Agyaman kami iti tatabunuyo iti kalay sami kan Eva. Mapantayon iti pakaangayan ti resepsyon. Kalpasan na, mapantayag pa siya rin rancho. Ada pagluganan tayo. Kablaawan kayo, Eva. Sir Jeff. Kablaawan kayo, anak ko. Agyaman kami, Mahat, Agyaman auntie. kami. Sige, intayon ija hotel. Kalpasan na, mapantayo ija rancho. Sumurotak ka di mo ti jay rancho. Balasang ko. Diyo ka di kaya ti pumasyar ijay, auntie? Napintas ijay a lugar. Nalamiis, kan presko ijay, tasakaanan ngamin ti bantay. Nalawa at tanap. Kasta ka di. Ay na, nagmayat kat ngatan. Wen, auntie. At dapay karayan iti igid ti tanap, apaginuman dagiti baka. Nagpintasan dito'y alugar? Saan ka di, Nana? Ay, baknangan ti ka anakak. No saan ako maanaranggaskan ko na ini. Saan ako maamabain amang ibaga. Amakipag naedak kumamat dito'y. Padasin nyo lang nga ibaga, Nana. Nasingpatmat ni Eva? Ay, saanin balasang ko. Umanayon na pinakawanak. Ken inawis nakpay iti kalaysada. Madigayam ti mangranggas iti awanan gaway. Tadi mo amu ti mapasamak iti masakbayan.